Nimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Agawa nyo! Sarkan yun, Tipasdek! Wandita! Angiti! Di ka garaw. Kung wag dagiti imakan sakam, tapno saan kan ang makalibas. Ano yan? Dosok kayo! No kaya't mo ti agbyag. Agyan ka lang dito'y anak kapungot ti saka kang imam. Ngam no kaya't mo ti matay. Makamuka! Nagsilat ka! Namatay ka! Amin! Victor, limaban. Isang awan naramidak. Awanan makita ka tao dito'y baba. Mapantay ti may kadwakat sa aran. Adita, saan ka na makagunay? Kanibusanan mo aminan. Anay ko, lukatan dati ko'y asang ayop ko. Mo alibak. At dapat iti kinaayop nyo. Lading itak. Patayan kan. Ngam ti siya ti matay. Dandani ako. Ibagta na si putak. Lukasta. Inamdalang agwardya ita dito'y pasdak. Wan, Sir Victor. Sino kimat niya na dagdag iti silid iti umuna akat sa aran? Kan iti aglaw. Natayon ti daduma. Talim mapandamit namin. Lukasta. Duwalaan ti si bibiyag. Dagiti dua na kapungot ti saka kan imada. Wan, Sir Victor. Agawan niyo. Rumwar kayo amin ng dito kasdak. Sumurot kayo kanya ani. Sumurot kayo aming kanyang. Ami, aganad kayo. Juan Victor, itawan! Kaya yun! Landa, mangansok. Aganad kayo. Wan, Victor. Juan Victor, Kakadwa. Agalop ka kayo amin. pabatagan tayo nito'y pasdak. Agawan nyo. Lumugan tayo amit. Awan kayo bati nga uray na isa. Pagandara kong tulugan. Kain tayo. Ala, mapantayan dito. Lokasta. Addan da, Victor. Si Mangkotdan. Wan, ma'am. Addadan. Ayun da. Addada di tarwar. Adda ijayan niyan tela. Oh my ka. Inta kitaan ida. Gapoy ti pa nagtitinulong tayo. Nagbaligi tayo. Wan, Victor. Dagiti babae. Agi nanada pa ilang niti mansyon. Ayaman kami yan. Kasalitak to ida. Inton makainanada. Victor, iho. Agyaman nagtawan da kasana pasamag kada kayo. Wan mama. Nagbaligi kami. Nagado dagiti babae anaalaw da Victor iti pasdak, ma'am. Agarup kinsi da amin. Wan marod. Insagana kung dagiti plato apanganan dagiti babae. Sige, isaganaan tayo ida iti armusardan. Da kayo adwa. May pupok kayo pa ilang iti dayto asilid. Saan kayo makarwar? Ado ti gwardiya iti rwar. Kat saan kayo makalibas? Parang da kami dito ay! Saan da kami ngayon po pa? Awan da ka sa mapasama ka na kayo ditoy. Nulakid di tagtulnog kayo. Salba ka! Nasiglat ka talaga, Victor! Naimbag man tam amudak pa ilang. Siyakti bang patayin ka? Oray may isa ka sundado! Awan kaway mo. Nakarapat dagiti saka kan imayo. Saan kayo makagaraw iti kastakas sa sadyo? Anak ko! Ulitak. Agtulnog kayo. Tapno nasayat kayo. Iti kanito nga agaramid kayo iti jak kayat. Kanibusanan yon. Madam! Apay tungan. Kas kalamaw uraman iti kasta at charmo. Gap-gap ko iti pastek, madam. Awanan! Ti anya. Anya ti awadan. Nawaka. Ti ko ati, ti pastek, madam. Awan ti nagmamayan na. Di mapon!
Anya ti kayat mo, asawa. Awanan madam, narbante pasdag. Awan mo dagiti kakadwa kajay. Awan dami nan, agraman dagiti babae. Anya. Victor, ada kami kita within 6 hours. Riliera. Agsubli kami dito sa San Isidro para itimay sa mission. Agurayak, Riliera. Sige, Victor. Agkita tantulagan kita. Bye. Bye. Umayan dagiti sigod a kakaduak a soldado. Kasano itaan, Victor, iho? Ang mga no si Kati mapapasol iti pan nakapabutak ti pasdak ni Donya Anita. Amo ka mapasamak dayta, mama. Iso nga inawagak ni Hepe. Binalagak. Iti ka nitong arestarenak. May butak-tak mo't ti bulok da. Kat amangan no may raman dapay iti kaso ni Senyor Simon Alban. Inawagam gayam. Sana nakatagari. Kat imbagak pa ano saan da ngagbalbaliw. Apat ang naldalatak ni Senyor Simon. Talaga madaksam na. Victor, Ad-ado ti bunggoy ko a soldadong isoda. Awan laban da ka na kami nubilang. Nupay kasta. Jak kayat tiag darasodos. Tati kayat ko. May kantitong galmay sa itigundaway da ngagbalbaliw. Ngam no talaga lumaban da. Makipin na tayak. anya? Imbagak iti hepe nga iraman ko amin ida iti kaso ni Simon Alban. Kandag iti pasurot na. Lukas tati ko na dayjay a Victor. At pinasin siya kamin. Ang timing lang. Ti Diablo, a Victor. Isugayam tinang pabutak ti pasdak ko. Sayang a kwarta kinaunggaw ijay. Sayang. Nagkalma ka lang. Di ka agdardarasodos. Kas itinakunan. Timing lang. Gaputa saan amay-may sa ti aldaw. Saan ang mabalinti na ramid na, Simon? Inungaw na ti pagkwartaak. Ang bayad itinangina. Oh, kumusta ka, Victor? Kailiw ka na. Kastoylat na. Kailiw ka matan. Okay, kumusta? Kasi ti sigod. Itamat lang. Sumangat kami ije bantay nga yan ti plantasyon ti marijuana. Sige. Sumurtak mat. Anya? Ngam, Victor. Wen, maamatan ka. Sana ko na soldado. Ngam kahit ko ti tumulong. Ko, Victor. Lading itek. Ngam sana mabalin. Bayang mada kami lang ti mapan. Anya? Di ka madanagan. Kabailan mi dagiti pasurot ti mayor nga da ijay. Ado kami. Awan ti kabailan da kada kami no bilang. Ngam, Di ka nagpilit pa'y gayam. Di kag danag. Malpasadagos ti misyon mi. Agbaligi kami. Men! Palalawan tayo tayo na! Let's go! 5 ti nagsurrender a pasurot ti mayor. Dagiti dagduma. Nawanan da iti gasat. Takasano? Natangken mat ngamin ti hulod da. Weng sir. Ikan tayo iti gundaway ta sumuko. Ngam limaban damat. Isuda pa yung ti muna pimaltog. Weng sir. oh, kasanong dagiti 5 nagsurrender, sir? Weng sir. At damang bantay kadakwada. Awan laban da. Gaputawanin armas da. Ngawurayan niya. Kaya dagiti dagduma mat. Tulungan da. Parutan tayo amin ang marijuana. Kaya puuran tayo. Yes, sir! Yes, sir! Makita ti asok iti dayjaban da. Pinuran nga tan dagiti soldado dagiti marihuana a pinarot da. Diyak tilaing pagaro. Agdagayang plantasyon ti marijuana iti dayjay abanda. Wen, plantasyon ni Doña Anita. Naungawan ti pagkukwartaan ti Diablo at Donya. Nagbaligi da Riliera. Ada yu dayjay abantay. Manipod dito'y ayan ta abantay, Victor. Saan ta makita no anya ti mapaspasamak ijay. Ilaang asok ti makikita ta. Kaya ta sa wanday tangasok, ang nagbaligi dagiti soldado.
Awanan bain adon niya Anita. Talaga at dakas a babae. Wen Ma'am Carlota. Awan umasping iti kinadakas na. Isugayam ti paggapgapuan ti marihuana nga gwarwaras iti ili. Pudno da ita, ma'am. Agi karon to dayjay nga Anita. Saan tayo panahon dito, Akanda? Aging gati tayo madalusan. Paruton ti amin ang makita yung marihuana. Saan abaling nagbayat tayo dito? Basta malpas tayo ti trabaho tayo. Dahil tayong nadalos. Yes, sir. Is that clear, man? Yes, sir. Yes, sir. Kaya't kwa may balod ko matay di adon niya Anita. Kapokan kwa na. Nadadal tayo ko. Rosa, Wan ma'am. Agrurutap itati basol na. Iso asaan ang makalasat. Pagbaludan titong palna. Rupat kwarta. Di na pinanunot dagiti madaddaol a tao. Gapo iti aramid na. Sapay kumata may baludan. Idaw-dawat ko dayta. Saan na nga iso? Agraman dagiti natdapay a pasurot da. sapay kuma Rosa. Sapay kuma. Nagbaligi kayo, sir. Mission accomplished, Tenyente. Sigamet. Di na ako nawagan iti Tenyente. Saan ako ng soldado? Uray pay. Kablawan kayo. Nagbaligi kayo. Kuwan nga rod. Kat nalpasan. Dagiti pasurot ti Mayor. Nakabalod dan. Nasayat man. Mama, umay kayo. Adadag iti pulis itirwar ti mansyon. Kaya't da kayo kano ang makasarita. Anya? Apay? Rumor kayo, mama. Ingkay sangon ida. Pulis. Apay nga da pulis ditoy. Anya ti kasapulan nyo. Adawara ko pares may para ken ka, Doña Anita. Sumurot ka kada kami, Jeffrey Sinto. Itamad lang. Anya? Pumada kayon! Sandak amaristar. Awan ti basol kruta na kayo! Saan ka nagkadkad, Doña Anita? Sumurot kan kada kami. Saan? 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 Ne, indalo pisak na. Tumandak! Ipantayo ni Mama ito hospital! Mama! Mama! Ma'am Rina, Kunati doktor, dead on arrival ni Mama. Saan kayo ang isang butibiyag na dito hospital? Ma'am Rina. Natiga po kada kayo! Saan ko na-atake ni Mama? Bakit yun? Ladingitin mi, Ma'am Rina. Trabaho lang. At bakit kayo itinay-tingay na rapid yun? At bakit kayo? Mayor, telepon ko. Yawat mo. Ato, Mayor. Hello. Papa, andaan kita hospital. Ni Mama, natayin. Anjate ko, ma'am. Ni Mama, natayan, Papa. Naatake iti puso. Aniya. Anjate na pasama ka rin, ha? Arestarin ko madagiti pulis. Kapay tatiga po nga na-atake. Aniya. Saan minanay isang butibiyag na dito hospital? Aniya agap na arestaran na. Tsaka mo, Papa. Awanin ni Mama. Awanin. Mama! Victor, agsubli kami. Sapay ko mata. Agkita tanto manan. Sapay ko man.
Kaya't nood to pa nagbakasyon mo. Sarong karan na kumalap ka dito. At nakaklat ka dito, Rilyera. Juan Victor, ket naragsa ka kiti pan nakakitak ken kamanen. Kasta Ahmed, Rilyera. Victor, impadamag ni Tata Santos kanya ang malamlamayan itang tibangkay ni Doña Anita. Anya? Naatake iti puso. Idi arestaran ko madag iti polis. No kasta? Natayan? Anya tinangag ko. Anya ang malamlamayan. Di Doña Anita, Auntie Ella. Malamlamayan yan. Natayan? Uwan, Auntie. Natayan ni Doña Anita. Mama! Mama! Ang piyakas tinagbanagan niyo. Dagit Mama! pain. Jay a Victor, ti akin baso iti iso ti makagapo na ito'y anapagtay ni Mama. Ni Victor, Iso ti ko na ti may sa polis. At talaki ti pakainaigan na itpan nakapuor dagiti marihuana iti plantasyon ni Mama. Iso ka dahi jay a Victor ti pabasulat. Maitamo tulahang ni Mama. Siya kun abis mo ti mga singir ko na. Ikaro na na ito'y apan nakatuig ni Mama. Saan ko maarumbang anatay ni Doña Anita? Rumbang ko maamay balod. Iti kasta, lak-amin na tirigat. Akatukad dagiti nagbasulan na. nagpatinggan, Rosa. Manang ami. Naungawan ti pastak na. Agraman ti plantasyon na iti marihuana. Kan karaman mo ten anaungaw ti biyag na. Padre Ismael, kidawat ang magsaan ko matibang kay ni Mama. Sakbay ti pan nakaitabon na. Maudin na pan nakalamay na inton rabi. Sige. Matungpan, Ma'am Rina. Padre Ismael, awanin ni Mama. Nasakit ti maawanan iti patpatag ti biyag. Kas kanya. Sobra asakit tinariknak. Hindi pinatay dati kabsat ko, ano Elizabeth. Kapsat mo ni Elisa, a komentarista. Wen, day patipod no. Kabsat ko. Anya, Iso ang maawatak tirik na mita. Kaputaging ka ita. Kastapay na iti may na. Anya ti kayat mo? Ijay mansyon niyo ti pakaangayan ti misa? Weno di ti simbahan? ijay mansyonan, Padre. Senyor, at antipadi di ti mansyon. Kasana, ipagnikon kalpasan ti misa. Sampay nga itatungan. Palpasin tayo pa iti panakaitabon ni Anita. Sige, senyor. Noday kati ko na. Idi adta iti syudad. Bayat ti pannagnak. Adda na basak a nakasurat iti malabasak a pader. Ako nana. Life is short. Death is sure. Sin is the cause. Christ is the cure. Iti ababa apan nao. Ti patay. Ket sigurado adumteng iti biag ti maysa a tao. Ket laglagipon tayo kumaakanayon. At ti basol itdem na ni patay.
ket ti kumamang iti Dios. Saan to amatay? No di ket agbiag to iti agnanayon. Nikabsat anita nga intay misaan ita. Saan tayo amakidngan no anya ti pagtungpalan na. Ti Diyos laeng ti makaadmo iti dayta. No pa'y kasta, sapay na kuma, kasumaklang ti kararwana iti pagarian ti Diyos. Anya ti bagam, iya. Agin inom kayo manan. Diyak may waksi tila dingit ko iti pukusay ni mamam. Papa, Iswarom mga balsak dagiti tao ang makagapo. Iti ipapatay na. Papa, Awan sabalin no din ni Victor. Nakasaritak ti Hepe. Ado timbaga na kanya. Nupay ko na nagagbalbaliw akon. Agam sana mabalin. Masapul abalsak dagiti tao akayat ko abalsan. Papa, saan mo abalsan ni Victor? Saan? Lipat mo ni Victor. Gaputamay sa akalaban ko. Tungan, agbantay kayo dito'y mansyon. Nagpakuyog ka kanidado amapan iti simbahan. Simbahan, senyor. Juan, barang makita ijay ni Victor kat palsak. Wan, senyor. Sa dino kano ti pagturungan da, Papa? Ijay simbahan, ma'am. Barang makita na kano ni Victor kat balsanan. Saan ang mabalin? Surutat da, Papa? Ha! Surot ma'am. Wan, saan ang mabalin nga tadakas ang mapasamak ni Victor? Awan matatao dito'y simbahan, dado. Wala rot, senyor. Ipade. Isuday ito masidag, dado. Mayor? Nakaumay kayo man diti simbahan. Juan, gaputan da kayat ko makita dito'y Mayor, ni Victor. Iso ti makagapo iti ipapatay ni Anita. Iso apatay man ti katukad na. nagadun asol pang dito'y lubong aya. Paniyan ni Kunam. Lakay kayon, Mayor Alban. Basiton ti mabilbilang a panagbiagyo dito'y rabaw ti daga. Saan kayo kadipay nagbalpaliw? Aniya. Wenno talaga kadi. Akayat tiyo ti makipagnaedkin ni Satanas iti impyerno. Gapu itagrurutap akin at taksyo. Aniya. Manupay atao ti patayon niyo, Mayor. Manupay abyag ti maipusing gapu kada kayo. Kaano ngagpating ka ti kinataksyo? Kaano? Sige! Ito iyo, Mayor! Panot nga kami itibagim anaturay kalaunay! Asika! Kat mamapatay tao! Nga awan Apolos pagbaliwan, gaputa pasurot na katidyablo! Patayin. Sobrakat, senyor! Talaga nga awan umaspeng iti kinadakas mo! Awan Apolos, di ba nagbaliw mo? Sige! Iraman nakmatan apatayan, senyor! Gapot talaga dakas ka! Agraman anak mo! May turod mo apatayan! Aniya te kayat mo asawan. Pinatay mo ni Elisa na anak mo! Ito! Sublat mo tigatsat na! Nana Ella, Senyor Simon! Ni Padre Ismael! Kat iso ti inaw ng anak yu iti di Marina!
Ita! Patayan ka ni Manuel mismo na anak mo! Saan apod mo timbagam? Saan? Awanin da po. Timanaw ka. At daakla ang iti asidan. Isuan ang agkuti amin. Pagno ka di timbagam kini papa. Manang ela. Pudno, Ma'am Rina. Ni Mayor Alban, ti amami kini Elizabeth. Anya. Lukas ta. Lukas ta. Agkakabsat tayo. Iti day di Elisa. Ako mentalista. Uwan, Ngam sobra ti kinadakas ti amayo. Kat si Karina, planom kalimat nga ipapatay ni Padre Ismael. Akas matlaeng iti amam. Imalaka kadagiti dadakkel mo adakas. Awanan ka iti ati. May sakabot ang managing bubukod. Dangram ti padam a tao, tapno na ang magunod mo ti kayat mo. Di tayo. Ma'am Rina! Ma'am! Padre, talagang kayam asaan da ka asardangan. Dandali na kan paltukan. Nana Ella, Padre, agan-anad ka. Amom itan ti kabosor mo. Ti mismo nga ama. Wanyaman tinangnad mo di simbahan ako naman. Lipatan mo. Apay ang naglimod kayo kanyak ko pa. Apay adiyo imbaga tipod mo. Ani Padre Ismael kan ni Elisa a komentarista kat kasat ko gayon. Saan? Sana po no dayta. Awan ti kabsat mo. Agmay may sakala nga anak mi kanina. Naglawag timbaga ni Manang Ella. Anak niya ito na ito, Marina. Anya. Katsat ko gayang di Elisa. Nang pinantukan. Siya alit mo tinakaimatang. Wah. Diyak mo nga. Anak ko ni Elisa. Diyak mo. Saan? Saan ko anak? Saan? Madlawin ti pan nakakonsensyayo, Papa. Makonsensya kayang iti arabid gusto. Awan ti anak ko o pinatay ko. Awan. Isuoti mo ulit-ulitan dayta. Tadyak kayatan amangag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti panggapyo amang yuli iti darong kontra kan ni Senyor Simon, ma'am? Nakasaganan ti amin, Ella. Kat ipagpagnan ni Victor. Nasaya at man. Kan adamat ti gayam ko nga attorney amang tulong kada tayo. Nasaya at launay, ma'am. Kat amin adarong tayo kontra kin ni Simon. Sungbatan na amin iti pangukuban. Ado kami ngagsaksi iti kinadakas ti Mayor. Pwede dahi tamanong Victor. Ado kami. Wan, ado tayo. Katsapay lang kumatagbaligi tayo. Awan duado ang agbaligi tayo, Victor. Da tayo ti biktima. Isu ada tayo ti rumbeng ang mga abak iti kasa. Ket madusa ti talaga nagbasol. Agik karo da kuman. Di kagdanag. Talaga akas tanto ti mapasama. Iho, at ako makitawag kan kaita. Anya day ta, mama?
Kaya't kung agkalaysa kayon kini ami. Anya? Wan iho. Itan ti pa nagkalaysayo kini ami. Tapno malpasan. Di kay agapura, mama. Kunak man no ikalaysa mo ni ami. Wen, mama. Ngam nagsaritaan nin kini ami. Ngayon ton malpas ko mati parikot tayo. Iti kasta, naragsak to ti maangay akalay sa ami. Anya. Agam. Di kay agapura, mama. Kasano ajak agapura? Kat bakit akon iho? Siyempre, kaya't ko makita ti agbalin nga apo ko. Kasanon nga, no saan kun to mauray ti agbalin nga apo ko. Noan niya laditan ti sasawan nyo. Ibagbagak laeng ti posible mapasamak iho. Mama, nasalunat kayo. Kat agdiag kayo pa iti naunday a panawan. Iso adi kay agganat iti kalay sa amin kini ami. Madanon tulat ta, mama. Kumusta ka doon iti mansion nyo, ami? Anya ayo? Siyempre, karaman ka na. Kastan tumot lang titungpal na. Anya? Makita kitang tiragsak iti ropal. Kamod dyanan na. Masupapakan mo't langin dagiti adu alwam ang nagarubos tunggal malagip mo iti ni Victor. Lando. Katita naragsakan. Ket maragsakan ang parakan ka, ami. Agyaman akan ka, Lando. Naimbag ka unay kanyak sipod pay. Kat idawdawat ko, asapay la ko mata makasarak ka iti babae aparakan ka. Ami. Kat sapay ko mata ti babae masarakam. Kat kas iti kinasaya at ti ugalim. Ti ugali na. Sapay ko maatak. Kasta, ami. Uligdag, Lando. Agyaman iti kinasaya at mo kanya. Jak malipatan ti kinaimbag mo. Iti tiyempo ti kinaliday ko. Adda ka anang tartarabay kanya. Saan nakapinanawan. Inaywanan na. Pagyamanak unay dayta. Ngam. Nakaipaayak mo at iti pa nakasair kan ka. Gapon Di mo nituloy abalik si nami. Naklon kong ti amin. Matalagaan ni Victor ti parakan ka. Ket, ita? Napatagagayam ti pangibilbilangak kan ka, ami. Agyaman ak unay, Lando. Ito, pinagbalin mo mo na pagbalaw ng ti mansyon niya. Aging kay ta. Nakapupok pa lang dagiti guwapa sur ti mayor. Bayam lang ida iti nakaipupukan da. Padasok manin ida akasarita. Barang agbaliw ti kapanunutan da. Kat agbalbaliw dan. Amaki kadwadan kada tayo. Kat agbalinda asaksi iti kinadakas ti amo da. O di kasano, pakpakanan nyo lat tayo dan. Awanan yaman na. Sikat ti makamo, Victor. Nasaya at mutkit di ta kapanunutan. Rumwar kayo, Papa. Uwan, Sa dino ti Papa ninyo. sarong karak dagiti dadto mabarangay ajak pay na sarong karak. Asino ti kadwayo? Di dato, agkotse kami langan. Sige. Sikat ti makaam mo, Papa. Naparta ka pa'y lagaya mga taray ng isip. Ya! Ya! Sikan ti aramatik maniko kita. Ya! Ya! Bumagas na kayo kay mansyon. Ya! Victor, insalikad mo ti paltog mo. Sa dino ti papanam. At da ka-enkwentro a tao, ami. Ha? Umayak man. Saan? Saan kayo arumrumar? Nalawag? Ngam. Diyak kaya kasumang petak dito yung mansyon adi kay madanan. Sige. Oops. Ilukat man tigay, guardia. Hey! Hey! Ya! Ya! Di na imbagano sa dino ti papanan na. Tarabayam ni Victor. Diyos ko.
ilasin ko ti kotse ang nangisit a sumungad. Mapantay ti dayja banda nangisit. Ti kotse ti mayor dayjay. Jak mailasin ti nakalugan. Tadayo da pilaran. Ho. Oops. Kumasidergak iti kalsada. Taurayak ti kotse. Amwork no asino ti nakalugan. Dayjayan. Asidagdan. Ti mayor. Iso tinaglugan iti kotse na. Sa dino ti papananda. Apay anak at danon da dito yan ni. Mapanak iti na nga to apaset. Tan-awak ida iti kalsada. Makitak no sa dino ti pagturungan da. Hello sir, kumusta? Ni Victor dito eh. Oh, sikadaan, sir. Pinatudlo na. Itanti pa nang resitar mi kini Mayor. Rumor kami kuman, iti mawag ka. No jak agbidot. Nagturong da iti Barangay Damortis. Napasurutak ti kotse na. Kat ti kalsada nga agturong dito Barangay Damortis ti pagturungan ti kotse. Sige, sir. Papan kami ni Jay. Sige. Agkikita tayo ito dyan. Imayak diti simbahan. Katagyang anak, tanadanan ka, Padre. Anya ti masapol mo, Ma'am Rina. Bueno, ada ka din na patagay pagam. Padre, jaka mo ano anya ti sawak ita. Nariribok ti panunod ko. Jaka mo no maiparbang ti panagpakitakan ka. Aron bang kumapay ang mabainak. Awan ti rumbang nga pagbainam. Padre, namin ano adaras aginandat da kada pagmakapatayan. Ngam nakalasat ka. Dakas ni Papa. Dakas dakin ni Mama. At oray siya. Himawi da kadakwa na ang dakas. Gusto ni Manang Ella. Managing bubukod ako. Kaya't ko apatayan ni Awi. Gapot kaya't ko amatagik ko ni Victor. Ma'am Rina. Kat ita. Kadormanak ni Victor. Di na kon paganaan mo. Nga oray pa'y ibilang naklakuman ni Apagay. Basol ko ni Amin. Mabainang unay kini Victor. Rumbang ama amiris mo ti amin. Awan ti sabali apang ipagsak iti aday ti barong ko. Nagisikapan. Ma'am Rina. Aglalaok ti aday ti panunod ko. May sapay ti panlakatay ti Elisa. Ita ang makarit na ang iti asikan ko na. No amok na kumaiti akapsat ko kaya. Naisalakan ko kumaiti na diapoten. Ma'am Rina. Kaslabong ti barong ko ita Padre. Kasla siyang aminan ti mangsagsagram. Iti rumbang kumaamarit na da Papa. Yan iti na iti Mama. Dakasak ato o Padre. Dakasak. Atas ka na mamakan Papa. Saan pa yan naladaw ti amin? Kapsat ko. Inarakop na. Manang Rina. May kariyang ka di nga awagang makamsat. Uwan naman. Uwen. May kari ka, Manang Rina. Agturong tayo amin ni Barangay Damortis, sir. Sumurtak met. Gapot kahit ko ang makita ti panang restaryo kini Senyor Simon.
Sige, makamu ka, Sir Victor. No kasta. Hintay ang araw din. Hi. Ha. Ha. Ano to? Sarunwan tayo matan ni Sir Victor. Agyan na kada kayong amin. Ikarik ken isa patak nga aramid ti amin akabalat nga agserbi kada kayo patpatget nga umili iti San Isidro. Impostor! Anghel ka! Nung nakasango ka! Ngamjablo ka! Nung nakatalikod ka! Mayor Alban! Agibos itanti kinagdakis mo! Inunahan ti pasurot mo! Simon Alban! Nasipoda ka ba? Patugan na kuman! Apay ka! Ang pulis! Dito! Ang wala to pulis may paragan ka, Mayor! Anya! Ne! Apa yan? Kunak mo no siya te sakit yo! Anya ti Silvete! Panagkakaduha tayo! Tingitan ko yung Mayor. Yang naka-Ameris kami. Sana rumpang at ang ilam titanggat mi. Anya! Traitor kayo! Amin! Siguro kasi tatalo ka di presento, Mayor. Ipatanda! Ipatanda! Ita, Senyor Alban, adda kan iti pagbalodan. Saan kan amakarwar dita? Awan serbi ti kinabaknan mo, anag taod iti kinadakas mo. Saan na kan amatulungan ti kwartam? Gaputa agturay itan ti pudno a hustisa. Ha! Dahita ti pagarop mo, Ditor. Ang makarwarak tulang ditoy. Patayan ka! Agkita tan tulangan ijay korte, Mayor Alban. Imayak dito mansyon nyo. Gapu iti may sa abanag. Ma'am Carlota. Sisasango kami, Padre. Ibagamlaang ti kayat mo nga ibaga. Imay ni Rina iti simbahan. Kat kasta unay asangit na. Ti panagbabawi na. Anya, Agpatpatulong kanya. Tapno mapakawan mo. Ami. Katimaya. Tapno siya kung tagkid daw iti pamakawan mo. Mabalin ka din. Apakawanan ni Rina. Padre, Saan ko nga aramidon da ito'y? Gaputakabsat ko ni Rina. No diket kas may sa akabsat yo. Agkakabsat tayo amin, iti imatang ti Diyos. Isong agpipinlakawan tayo kama. Padre, Amo, nadagsen abaso tinaramidan na ka. Ami. Ngam, saan ka apilpilitan amang pakawan ken ko ana? Tamaawatak tirig na. sige, Padre. Ibagam nga iso mismo ti umay agpakawan kanya. Ami, Agpakita kanya no talaga matla ang anapod no. Iti panagkid daw na iti pamakawan. Tadyak patyan anapod no iti dayta abbanag. Kabisadok ni Rina. Iso tay tao at di na kayat ti paabak. ano niya? Kayat ko nga iso mismo ti agkid daw kanya iti pamakawan. Saan asika? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Himo ko maipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasla nagrigat ko ang mapakawan ni Rina, Auntie Ella. Kaya't ko abalsan.
Maawatan ka. Ngam nula kat ta si pupusong nagkid daw iti pamakawan mo. Kat agbalbaliwan. Pakawanam. Anya, Saan ka adiktaran ami? Tanarigat met no pakawanam. Ngam gumilgil ayab met gayam tigura kan pungtot mo kan kuana. Maawatan ka. Gapo tadandani ka natay. Gapo iti inaramid da nga agamakan ka. noawan ni Victoria ng tulong kanya. Nalabit. Nataya kon, ante. Dahil tati pagyamanan tayo iti Diyos. Gapo ta inispan na kati mangipatpatagkan ka. Ante. Hanggang nasaysaya at kumano lumag-anan tiriknam ka ni Rina. Nariribo kan ti panunot na ita. Gapo taawanan ni mamana. At damutan iti pagbaludan ti amana. Kat saanan ang makapagpiansa pa'y daychay. Gapo iti agrurotap akaso na. Oh. Ami, padasam apakawanan ni Rina. Sige. Ngam oraya nga umay kanya. Papa, anya daytoy anapasamak itibiyag tayo. Apay, ni mama, inmusayan. Ada ka matandi tayo pagpaludan. Di kagdanag, iha. Aramidag ti amin nakabalak ang makarwar dito. Guston, Papa. Guston. Saan yun anayunan pa'y agrurutot akaso yun? Saan yun anayunan ti parikot pa'y? Saan kaya kabaalan ti amin? Saan na mapalina dito'y pagbaludan ti pagyanak, iha. Dagiti ayaw pa pulis. Traidor da. Kunat mo matulungan da. Gapot ato na banat tila itultulong ko kadakwada. Ita, nagtraidor da. Katbay dyan ang Victor. Agin lalaing. Inton makarwarak dito'y. Iso ti umuna apataya. Tapnoan niya, Papa. Tapno iso pa'y ama inayon iti kaso yun. Kasano akon, Papa? Ay, lang yan di mapasamag kanya kita. Nagdagsanan di barokong ko. Kasadya kong kabailan. Kasla kaya kong timatay. Anya, saan? Di ka agsaw iti hasta. Kaputanapod no asana ka makarwan to eh. Sika ti agibalas para ka. Nangag mo. Sika ti agibalas to para kanya. Pulis. Matawaran to arrest may paragan ka. Anya? Sumurot ka kata kami. Ay, saan? Awan basol ko, sir. Anyang awan? Ha? Sige, sumurot ka si Tatalugod. Men, pusasan nyo. Saan? Saan nyo termas na? Saan? Awan basol ko, sir. Awan. Kakadwa trabahador dito asinda. Awanan ti amo tayo ni senyor. Adat jay pagbaludan. Paisa makabalod. Lupay kasta. Di na kaya ta sawa na dito tarimanan ti trabaho dito asinda. Dapat ta sipod pa. Awan ti nagkurangan na kada tayo trabahador na. Ipapay na ti umno para kada tayo. Tapno agtultuloy mo ti kinagagat tayo. Meron, agagat tayo na ta dito asinda kakadwa. Kas panang ipakita tayo iti kinapudno tayo at trabahador. Ulig mo! Maragsa ka na makakita kan ka dito'y pagbaludan. Tungan a rapist. Ha! Ame! Agyaman ka. Tayong pabusoy ko iti turay iti panagibalas ko kan ka. Kano saan? Sigurado anatay ka kumaitan. Anya? Kat aramidak ti amin.
Tapno saan ka ang makarwar iti pagbaludan. Salbag ka. Tirumbang kan kakat matay. Mabulok ka diti pagbaludan. Lakamang ti bunga ti kinakayot mo. Ami, umay ka. Saan kan ang makarwar ditoy? Mabulok ka. Nagpatinggan ti kinadakas mo tungan. Ala, umay ka nami. Mapantan. Wanyan, agdiretso ta ka di jaman siya? Saan? Dumagas tayo ti simbaan. Kaya't ko ti agkaralang. Sige. Diretso nga rin ti kotse di simbahan. Nakadaanon tan dito simbahan. Umay ka kadimat iti unang? Sige, umayak. Mabit lang, ha? Ilukat ko tiri daw ti kotse. Saanan? Syakon. Si kakit dimat. Kaslak matlaray na iti kastangar aramidam. O sige, umuna akon iti unag ha, Victor. Sumaruno kan. Sige, sumaruno ak amin. Tinakaparintumang iti sango. Nirina. Agkarkarara. Madlaw ng agsangsangit. Rumarak ito'y. Saan ko asingaan iti panagkararang ito? Rumarak ko iti simbahan. Mapanag iti quarters ni Padre Ismael. Barang aday dyan. Kaya't ko ang makasarita. Dagiti nakatugaw iti sirok ti poon ti kayo. Da Victor kan ami. Kasla mabainak asumamo kadakwada. Ma'am Rina? Asit ka na ko ni Ami. Iso pa yung di masida kanya. Ami. Ma'am Rina. Abi, mabainak asumamo kan ka. Gaputadak kayo ti basol ko kan ka. Makitak tinalaos pa nagbabawon, Ma'am Lina. Abi, pagkawanan na. Ma'am Lina. Pagkawanan na ko. Pagbababawian. Katap na makabalas ka kanya. Aramitan ti kayat mo ita kanya. Nasaplitan lakmat iti laki ko angkas iti inararamid ko kanya. Aramitan mat kanya. Basta mapagawan na ko man. Saan ka abalsan, Ma'am Lina? Amo ka nalaos ti panagbabawim. Kan si pupuso ti panagkitaw mo iti pamakawan. Iso apakawanan ka. Agyaman na kami. Agyaman na. Di ka tanan. Lipat ako ti panagayat ko kini Victor. Kat saan kayo ariripukan? Naaklin ko ti amin. Asaan ada kami tinaitutin iti tunggal maysa. Nadikat na kayo. Rina. Pakawanan na kwet, Victor. Lipatan tayong tinagbasulan. Maaklandak ka di agay niya. Nga oray dakal, di basol dagiti dadakal ko kada kayo. Wan Rina. Sabali da, sabali ka. Sapay kumata saan ka nga agbalin, akas kadakwada. Saan? Saan? Ikari. Agbalbado ako. Kat agyaman na, iti pa ng pakawan niyo kanya. Nakitak ti panagsasarita yu itay, kada amigan Victor, manang Rina. Ngam, saan ako niya masidag? Diyak kaya't ti makasinga kada kayo. Padre, Kumusta ti panagsarita yu kini Ami? nakita ako ni ti pamakawan. Kat pinakawan na. Oray ni Victor, pinakawan na man. Maragsa ka na kiti dayta, anamuak manang. Padre,
pare. Awanan ti sabali akamangak nga di sika. Agway may saak ngamin. Kat agpapan iti mansyon. Awanan ti kadkadmak itay. Taamin apasurot da pa. Awan damit. Manang Rina, Padre. Aging gaita. Sa anak pa lang ang makailiw-liwag. Aglalaok ti Marikrit na. Pan nakakonsensya kan amin. kas iti kinunak ken ka idin. Agkid daw ka iti tulong ti Diyos. Tapno iso, timang punas iti dayta amarikrit na. O anya, nakasagana kayon, Ella? Rumorta yon? Wen, mama. Adan da Victor iti ayan ti kotse. Agro uray dan. Sige, intayo nga ruden. Takayat ko ang maimatangan ti pan nakasentensya da itchay asimon. Promulgation of judgment. Criminal case number 2345. People of the Philippines versus Simon Alban. Judgment is hereby promulgated, finding the accused, Simon Alban, guilty beyond reasonable doubt for the crimes of multiple murder, is hereby sentenced to reclusion perpetua, so ordered. Judge Enrico Donato, Branch 10, Court of First Instance, San Isidro. Dahil yung kanitibong at tinararamid niyo. Tapan na kayo balot niyo. Natatulain ang tibiyag niyo, Papa. Kastay gayang tibong at ikinadakas. Sige. Panawan na Rina. Panawan na kon. Yak kaya na makita ti panagsangsang mo. Iso ang panawan na kon. Sintensyahan ni Mayor Simon Alban. Nasintensyahan ni Mayor Simon Alban. Agrorotap ti kaso ni Simon. Sa bali pa iti kaso na iti civil. Gapo iti panagagaw na iti dagdaga wano sa likwat ti sa bali. Wan, mama. Awan ti mabalin. Gaputa na ipakat ita ti pudno a hostisya. Maasyanak ka ni Rina. Sangit a sangit itay. Nakatimpiman. Sinurot na ni Papana. Idimpanda iti pagbaludan. Uray ni Padre, sana matimtimak. Nagpakada itay kanyak. Imo na napimano. Malaala, sanggun tayo pa'y dagiti taraon nga inorder tayo. Mga tayo. Nalagip ka, iso asinubli ka. Padre, Huston day ta panagladladingit mo, manang. Mabalin ka di mat nga awagan kay ti ading. Oo na. Kasta talaga ti kayat ko ayawag mo kanyak. Kapatag kabsat ta, manang. Sayang. Nasididiyag pala ko man ni Elizabeth. Agdadan na tayo kumaita. Saan mo na panunutan ni Elizabeth? Ad-adamanin adumagsen ti barokong mo. Kumusta ni Mayor? Pinapano na. Di na kano kanyang ang makita ti panagsangsangit ko. Sige, manang. Pumanaw ta nga ro din dito isango ti police station. Ala, umay ka. Agawid ta pa lang di balay ko. Sige, ading. Sumurutakan ka. itatawanan ti parikot. Isingasing ko manan ti panagkalay sayo. Mama. O, di na ko lawagan iti Mami. Mama ko nang batin kanya, iha. Mama. Ha? Ako rin ka, iha. Apay nga italaang anadlaw ko day takwentas mo.
Ha? Iso ka di dayta, tay insagot idikan ka ni Victor? Uwan, mama. Naimbag man, taging gaita kat adda pay laang. Inay aywana. Mangipakita at talaga nga ay ayatam ni Victor. Pwede dayta, mama. Sakbay nga inyawat ko idi ti agparis akwentas kan kuana. Kinunak idi ati may sa akwentas. Kat isagot na iti babae at talaga anapatagkan kuana. Kat si kagayam dayta iha. Kat maragsa ka naklaunay. Agyaman ak mama. Nakurapayak laang. Nga maaklon daklat ta para ka ni Victor. Maaklon ka iha. Gaputa magustuhan ka para kan kuana. Sika ti maibagay kan kuana ami. Agyaman ak mama. Sapay la kumataawanan ti dumtungpay aparikot iti ayan ayat yo. Kat kayat kung agkalaysa kayon iti kabiita na panawan. Mama, mabalin ka di nga agsarita kami pay ka ni Victor, may papaniti day taabanan? Sige iha. Mamom, kayat kon ngagkalaysa kayo. Ngamin bakit akon? Kat mabalin, kayat ko pa'y amaaw-awir ti agpalin nga apo ko. Mama. Awan maten parikot, saan ka di iha? Sige mama, agsarita kami ka ni Victor, may papaniti day taabanan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni mama ti maganatan iti kalay sa ata, ami. Ngam panagkunam, ita ka din ti umno a panawan? Addakan ka amang ngedeng. Saan nga taan nasaysayaat no agpalabas tapay iti may sa abulan? Ha? Iti kasta, makapagpanunot ta na imbag. Narigat nga mino agdarasudos ta. Ang mga no agbabawi ka. Agbabawi ah? Ngamin kat. Ami, di ka nagpanunot iti sa balipay. Nakasagana ka mangikalay sa ka. Ken ay ayatan ka unay. Day tati imulam iti panunot mo. Victor. Angin sige. Nuko nang nagpalabas tapay iti may sa abulan. Addakan ka. Nakasagana ak nga aguray. Padre, agyaman na iti panangawis mo kanyak iti balay mo. Oh, apeng nga ro dadi kag sardeng agsangsangin. Malidayanak na unay, Padre. Manang Rina. No apay nga minakastay tinapasamak iti biyag tayo. No apay akastay tinagtungpanan na. Ni Papa, nakabalon. Kat ikang rin na iti pagbaludan dagiti agsusukot ang nagbasunan na. Kat nimat mo, pimusay. Manang Rina. Nasaysayaan ko man na nakapagbabawi pa nga imuna ni Mama. Sakbay a pimusay. Saan mo ang magkadngan ni Mama Mitiday tabanag, Manang Rina? Gaputa saan tayo mo't nga amo? Nga amangan mo iti maudi nga angis na. Kat nakapagbabawi. Kat nagkid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat sapay ko matakas ta, Manang Rina. Padre. Kasmet kin Elizabeth. Agpatadakin ni Mamam apin Mosay. Ngam sapay la ko ma. Taagdada itan ijay Gloria. Quinteros Residence. Hello? Hello? Ni Padre Ismael detoy. Ay, Padre, si Kamot Gayam. Ay, kumusta? Adda itan ni Rina diti balay. Adda banag ng bala na kanya. Padre? Kaya't na kano ang makasarita dagiti amin anak agawan ni kita ga. Ha? Kakadwa kano amin ita ni Victor. When? Pagno dahita? Kaya't na ida makasarita na nahila. At ibagalaan yan kini Victor. Sige, Padre. Ibagak inton sumangpat da nga aga po ija rancho. Agyam anak na nahila.
Kastapay na ron. Bye. Bye, Padre. Kaya't ang makasarita ni Rina dagiti na agawan iti daga. Kaya't naasawan. Isublidan dagiti inag-agaw ni Senyor Simon. Iparangarang dayta ang nagbalbaliwan ni Rina. Nasaya at mat no kasarita ni Rina dagiti tattao ang nakabasulan ti amana. Iti kasta, lumag-an tirik na dagiti bumusbusor kadakwada. Wen ma'am, madaman ti pan nakaiproseso ti pan nakaisubli ti daga nga inag-agaw ti amana. No pay kasta, rumbang met nga agkid daw latta iti pangmakawan. Ngamin, nabayagan nga amuna ti may papan iti day ti abanag. Ngam, awan met bibiyang na. Ala, sana bale. Nagbalbaliw mo tan. Kat sapay la kuma, tagtultulo yan ti panagbalbaliw na. Sapay ko ma, ma'am. Ngamin, ni Padre Ismael Mutan ti kadwa na ita. Kat amok akanayon abagbagaan ni Padre. Ita na ang anak kaumayat diti turon. Diti asyendayo, Victor. Nagpintas. Maris Verde ti aglawlaw. Nasayata maguston ditoy. Kas iti asyenda Alban, saan ka di? Kanayon ta idi iti turon. Matanawagan ta ti Maris Verde nga aglawlaw. Kan makalang abta iti presko nga amin. Wen. Malagip ko dagiti agundaway, ami. Nakaragragsakak idi, no si katikaduak. Kaya't ko idi atunggal oras, si katiadda iti abay ko. Victor, Kaya't ko atunggal adda papanan, adda kalata kaduak. nga nagpatinggamit laang. Gaputan napan kay di syudad. Napan mo rin nagpat ka arapaap mo. Kat nagbaligi ka. Katsak, nakaamamasmat ti nagbanaga. Nadadaol ti arapaap ko nga agbalin a maestra. Gapo iti kinadakas ti maysa at tao. Kat saan kon anaragpat day tang arapaap. Nupay kasta, nagsubliak para ken ka. Noan nga ti baligi ta adwa. Kat manipod ita, saan tan alagipan ti napait a napalabas. Ti masakbayan ti pananutan ta. Amang bukal ta iti pamilya ta. Naragsak a pamilya. Owen, Victor. Lipatin tan ti napait a napalabas, ami. Itanam tan iti lipat. Ala, umay ka. Sumalog tan. Mapanta ni di asyenda. Wanya, agkabalyo ta? Wala. Amom ka kabalyo? Awan pa nagtalak mo kanya? Kwa, kasla awan. Basta ha? Oops! Oo. Sinakayaman daw ta kabalyo? Talaga gaya makabalan na, ah. Diyak lang yung pagharap. Sa kayak mo di may sakabalyo. Kat surutak niya ami. O niya, bilib kan kanya? Una ami, talaga gaman na lang kang agpataray ti kabalyo. Apay, di mo ka di managip asika pinangisuro kanya, iti pa nagkabalyo? Ano niya? Idi adda tayo pa lang, iti asyenda Alban. Insuro na kang agkabalyo. Wen, malagip kon. Isumit lagayam analain ka. Gapot asak tinang hisurukin ka. Ahon gayam. Mapantapay mang puros itinalum abunga ti mangga. Ken daddo mapay analum aprutas. O sige, pag-aayat ko, Victor. Yung kayat ko, ang kabalyo ta amapan. Dagan ka. Umuna akon Hey! Talaga di na kaya tiyag paaba ka. Imunan. Surutek. Hi! Hi! Ha! Ya! Ella,
Ayun da Victor kan ami. Awan damat dito yung mansyon. Adada ita ijasyanda, ma'am. Lukasta. Napandagayam ijay. Wen, ma'am, kayat da kanu ti sumarong kar ijay. Nasaya at matngaron. Ay, nabang-aran ak unay, Ella. Kaputaawanan tilapad iti panagragsak tayo amin. Pudno dahi takin no na, ma'am. Kang ronaan na, adda itan ni Simon iti pagpalutan. Ikarkaronan dagiti ado abas basol na iti pada na at tao dito'y San Isidro. Wen, ma'am. Kat ita, awanan ti parikot. Kaya't ko kumabatan nga agkalay sa daami kang Victor. Ngamjak amo no kanunungan da. Aga pura ka talaga, Ma'am Carlota. Launay, Ella. Gaputa talaga ang magagaran akon ang makakita iti agbalinto nga apo ko. Kasaritam ni Rina, Victor? Wanan ti Ella. Awan dakas na. Dua kami to kiniami amapan. O sige. Awagak ni Padre Ismael no sa dino ti pangkitaan yung kadakwada ka ni Rina. Siya ko nanti. Agpakabisera kami ita kiniami. Agdiretso kami di simbahan. Ta sigurado. Aday dyan ni Padre. Addakan ka dayta. Oh, at iti pagpalamiis, Ami. Victor, uminom tayo. Kan adain sagana mi amiriandaan tayo. Da kami kini Padre Ismael tinangi sagana iti dayta. Agyaman kami, Ma'am Rina. Rina ko namlatan. Di na kon awagan iti ma'am. No, dayta ti ko na, Marina. Undayam. Kaya't kayo akasarita may papan kadag iti dagdaga nga inag-agaw ni Papa. Anya ti kahit mga mapasamak, Rina. Kaya't ko akasarita ida amin. Isa ano mabalin? Umuman nyo ida. Ha? Kat ijay ko maasyan dami ti pakaurnungan da amin. Kaya't ko ida makasarita. Sige, no day tati ko nam. Victor, agyaman na ka? Dakil day ti abanag para kanya. Agyaman na. Awanan yaman na, Rina. Nasaya at na panunot mo. Sige, kasaritak dalan do. Tay sudan ti mangumong kadagiti sigod akakadwada ijikuta. Oh, bebas na tilangan, Manang Rina. Malidayan kay ti papanaw da amin ikin Victor. Juan, Padre. Amok ti marikrik nam. Masaksaktan ka pala nga ginggayta. No kasta makitkitam ita nga kuy-kuyaw. Padre. Natural dayta. Yung ti pagsayatan na naaklon mo ti amin. Kat ore kasta masaksaktan ka. Saan ka na't nga garamit iti may kontra kadakwada. Gaputan naaklon mo ti amin. Kat ti Diyos ti mangtulong kan ka tapno makaililiwag kan. Kat malipatan mo ti panagayat mo kini Victor. Juan, Padre. Kasta teramidam ita. Tagkid daw iti tulong iti Diyos. Juan, kasta ti aramida. Mga ansong. Nabagaan yung karindag iti sigod akakadwa tayo. Imbagayo ti bilin ni Rina. Una ni. Ken, madamay ita sapsapulan ni Lando dagiti daddu mapay. Masaya at kasta. Kat, kumusta kayo mga ansong? Kastoy latami. Makitagtagredak. Tawan mo't talunat. Naimbag tulangan, no maisubli ti dagami. Wen, maisublin to. Tunggal may sakada kayo an agawan. Maisublin to ti dagana. Pagyamanan ni dayta. Nalpasan, mang ansong. Adda serbi ti amin arigrigat tayo ijay kota. Adda serbi ti inlablaban tayo. Nga ita, nasungbatan na. Kada kayo amin anaurnong ditoy. Apiktima day di Papa. Agyaman nak iti kaad tayo. Ngamsak ba iti amin? Urahin tayo ni Padre Ismael. Tamang misa biit. Aganos kayo kuma. Sumaro nun ditoy. Dati kayat ko. Agkakapya tayo kumaamin nga da ditoy. Katkalpasan ti panagsasarita tayo.
Nagrambak ta ito. Nagpaparti ak iti baka. Ni, aday ta ni Padre Ismael. Manarina. Ada parikot. Ano day ta? Adain may apulis iji simbahan tayo. Adain baga na may papankin ni Mayor. Ha? Ano day ta? Ti Mayor, di na kaya timangan. Agkakapsot ka na. Agsakit ti Mayor, Manang Rina. Lope kasta. Palpasan daw ti Manang Rina. Kalpasan na makasaritan dagiti tao. Mapan ka na di pagbalutan. Pasya kung ti makamu diti asyenda. Wan, Padre. Wan. Kakapsat! Kaya't ko adungag kayo amin iti bagak. Umuna-unay. Kaya't ko ti agyaman kada kayo tapinat ganyo ti awis ko ang makasarita kayo. Amok adakkel ti gurayo kada kami a pamilya. Siya, ken kang runaan na. Ni Papa. Kat ita, isublimi aminan kada kayo dagiti inag-aguman na adaga. Matamatipan na kaiproseso na. Ngam kayat ko akiddawan kumati pamakawan nyo kada kami. Mapakawan da kami kadi. Agyaman na kakapsat. Di kayag danag. Saan lang atid agayo ti maisubli kada kayo? Nadikat maipayan kayo pa'y itidagdo maapagbiagan. Ikarik dayta kada kayo. Amin kayo. Amin dagiti biktima da papakan mama. Ipaayan mi kini patre iti pagimbagan. Kastanda ti pan nakikapyami kada kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige lang kakabsat, awan ko matagbabain. Mangan kayo lakta, ado ko sagana. Ay, sige lang, sanda ka pagkatanagan. Padre, kasla da parikot. Nagdardaras itay ni Rina at imanaw Nasiputa, nga uray makumikong itay at tumultulong kadagit agisagsagana iti makan. Wala na ila, ni Mayor, di na kayatan timangan. Kastati ko na ti pulis. Kasla, adak no sa gubanit na. Ada rekriknaan na. Anya, Asikaswan biit ni Manang Rina. Kumusta ni Mayor, ma'am? Nalabit ama ikaw gapo iti kadda na iti pagbaludan, sir. Ngam ingatanga kun iti agas at tumaran na. Ginatang ko amin na inreseta ti doktor anang check up kan ko na. Nasaya, ma'am. Sir, mabalin ka di ang pakikit-kitam ni Papa? Ha? Di kagdanag, sir. Ikan kanto iti tangdan mo. Basta bantayam ko man ni Papa. Kat masapul ko maatumarin na dagiti agas na. Well, ma'am. Hindi ka danag. Ikan kanto iti gungunam, sir. Saan na nakasapulan, ma'am? Sige, bantayak ni Mayor. Ipagpagapok ka na kayo, ma'am. Kumusta ti Mayor? Di na kayat timangan. Kandi na kayat nagpakita iti inayabak a doktor no jak pa'y pinilit. Anya? Kaya't na kanon ti matay. Gapot ang awanan sir-serbi ti biyag na. Gapot ang isukan umatla ang amis mo tinang dadaal. Anya? Jak kaya't ang mapukaw ni Papa, Padre. Napukaw lang nga rodan ni Mama. Ita, sumaruno ka ni Mat ni Papa. Ay, Pilpilitak nagtumal iti agas na. Ngam di na kaya't. Padre, anak na kamat. Pang-aasim ta sarong karam ni Papa. Bagbagaam ko ma. Ipalagip mo kumakan ko na nga adda pa'y serbi ti biyag na. Nga uray pa'y addan iti pagbalutan. Lopay,
Jak amo no niya talaga tirik na kanyak. No, maklon na nga tanga anak ko saan. Sige. Sarong karak ti Mayor. Sarong karam, Padre. Ag tinulong ta kumaamang palagip kan kwa na. Taamangan no anya pa'y ti aramidan na ijay pagbalulan. Padre Ismael. Nadamag ko ang masaksakit ka, Mayor. Kumusta ang tirik nam? Awan anya mo na daytoy, Padre. Kuna ni Manang Rina. Adi mo kaya tagtumari ti hagas. Uwan. Gaputa kaya't kumatan ti matay. Surutak ni Anita iti ayan na. Sana mabalin ti kasta. Masapol nga gagas kayo. Masapol nga gimbag kayo. Itian niya pala ang aga po, Padre. Awanan sirpi ti biyag ko. Dinadaal ko ti biyag ko. Saan pa'y analadaw ti amin? Tapnog babawi kayo, Mayor. Padre Ismael. Anak, Mayor. adakal ti basol ko kan ka. Kan itinay ti kabsat mo. Pakawanan na iti ipupusay ti kabsat mo. Diyak amo idi nga anak ko gayam ni Elisa. Diyak amo. Pakawanan na Mayor. sika. Naminado ang ginandat ko ti man patay kan ka. Naipaglangan sa anak na nagbaligi. Pakawanan na anak ko. Mayor. Dakasak. Dakasak. Kalma kayo lang, Mayor. Saan kayo magdanag? Napakawan ka. Anak ko. Papa. Ang yaman na, Padre Ismael. Ang yaman na, tama ito rin nagpailang awagan ni Papa. Ang yaman na. No ti Diyos kat mamakawan. Siya to lagi din na parswana lang. Napakawan kayo. Iso nga, inawagan kayo iti Papa. Ang yaman na, anak ko. Ang yaman na. Padre, kumusta ni Senyor Simon? Agad ka sa saad na ita. Nakapsot ti bagina. Ha? Kaya't nanti matay. Kanayon ni apalagipan kini Manang Rina. Kanayon ni ama pansarong karamitan. Iti kasta, marikna na ti kinapatid na kada kami nga anak na. Padre. Kakabsat ken Kristo. Adda maibasa ti maysa a bersikulo iti Biblia. Ako nana, no ti kapusor mo maisin. Tara unam. Lumawaw, painuman. Ta itinto panagaramid mo iti kasta, agurnong kanto iti begbeggang iti ulo na. Kakabsat ken Kristo. May sa daytoy amang ibagbaga kada tayo amin. Arumbong ati ayat ti aggunay iti puso tayo. Asaan kuma nga agari kada tayo ti gura ken pungtot. Tanugura ti agari ti puso tayo, anyan to ti mapasama. Saan to agsarday ti kinadakas dito'y San Isidro. Agtultuloy latta ti pinnatay. Agbibinales. Ket
anya ti mapasamak. Adu abiyag ti maipusing. Idi si bibiyag pa'y di Elizabeth akabsat ko. Nasarita na kanyak. Akanayon abilbilinen day di apong sela anang padakkel kenkwana. At dain men abilin na kenkwana. Ket tikang runaan abilin na. Iso ti maikanem abilin. Di ka pumatay. Ket gapotagura tinagturay idi kini Elizabeth kadagiti nakapasol kenkwana. Kayat na tagibales. Ngem daksang gasat ta iso tinapukaw. Kakapsat. Laglagi pun tayo kumaakanayon. Anugura pun pungtot ti agturay iti puso tayo. Awang tinasaya at apagbanagan na. Agturay kumakada tayo ti ayat nga iso ti kang runaan iti amin. Ti ayat nga iso ti kang runaan nga insuro ni Hesus Kristo. Sige, buka kami! Agawi kami, Padre. Umuna kami. Sige laeng, Nanay Inga. Padre, umuna kami. Umuna kami, Padre. Umuna kami, Padre. Sige laeng, kakabsat. Agyaman na kiti kanayong idadara iyo iti misa. Padre Ismael, kaya't may asarang karan ni Mayor ije pagpalutan. Nasayat man to kasta, Ma'am Carlota. Pagyaman unay dita. Wen, Padre. Sarungkaran minto ni Mayor Alban. Aging gaita. Adapay lang ang panagamak ko, Padre. Itian niya. Nga amang mo iti maisagon daway. At adati ka laat amang paltog kanyak. Una si ka. Tamo damat ka nga anak na ka ni Papa. Amangan mo data ti pagibalsan ta. Adda kasi ti Diyos kadata. Saan ta abasol tinagbasulan da Papa? Padre. Sapay ko, Ma. Tati agturay iti puso ti tunggal may saat tao anak abasulan da Papa. Ket ti ayat. Iti kasta, awanin ti pinatay. Padre. Dayta ti daw-dawat ko iti Diyos manang rina. Nga agari ko mati ayat dito San Isidro. Tapno kapya ti adda kada tayo amin. Adda makan nga awit mi. Adda prutas para kada kayo, Mayor. Kanan nyo, tapno pumiksa kayo. Itilikodan, idakala nagbasulak kada kayo. Umaydak pa'y lang sa rungkaran, kandikan iti tarahon. Juan, gaputa uray kaskasano. At dalatta ayat iti puso mi, Mayor Simon. Pudno anadagsan, tinagbasulam kada kami. Ngam ikarkarong matan ita. Makawanan da ko, Ma. Kaya't ko ti agkindaw iti pambakawan niyo. Sabay mataya. Mayor, panawanan, tapno agbalbaliw kayon. Isu adiyo itulok amatay kayo. Agbalbaliw kayo. Ket ipakita yo iti amin a tao. Akabaalan nyo ti agbalbaliw. Adun ti gumurgura kanya, Victor. Saan nga isuda ti panunutan nyo? No di ket, ti bagiyo, Mayor. Agpapigsa kayo kuman. Diyo baybay anti salonat yun. Kanayon da kayo nga umaikan iti nagduduma a prutas. Tapno pumigsa kayo adagos. Agyaman na, Victor. Kindawa kiti Diyos. Nga uray alahan ng tibiyag ko. Parang ngagakmutan. Di pa makawan nyo. Ang nagbasula itidakal. Ididam. Talaga ati adda iti pusok ket panagibalas. Sipod ubingak. Kastan ti adda kanyak.
Dahil tatiga po na kayat ko ti agbalin a soldado. Tapno mapatay ko dagiti tao ang managdakdakas. Victor, iho. Pinatay daray di apong ko akulas. Sada inagaw ti dagana. Kalpasan na. Pinatay da ni Mang Ignas. Pinarigat dak a kinabkabin. Aging ka nga iti makapuot akon. Adda akon iti kalapaw da apong Maria. Ken apong Matias. Una yan day ta kinagtakas ta. Rinamos da ni Ami. Pinarigat da pay. Intapwak da iti darahas. Na imbaglangan ta nakalasat. Diyos ko. Pinatay da ni Papa. Gapo iti kinaagom da. Kalpasan na. Pinaltugan da kayo man. Wan iho. Nasakit launay day tangay naramid ta. Gapo iti ado apang magbagayo kanyak. Da kayo kinianti Ella. Adiyo kayat ang makapatayak. Kastamotin ang malaglagit ko ti balakad ni Padre Ismael. At ti Diyos ti makamulangan iti tawa nakabasol kanyak. Nga iso ti mangipamuspusan iti pan nakadidigra dagiti dakas. Amin dagita. Inam amiris ko, Mama. Wan iho. Gapo ta ti dakas. Saan nga agnanayon? Agpating kamot lang. Kat agari ti kinasaya at kan kinaimba. Mama. Nagpatinggan iho. Naikanan iti hustisya ti panakatay day di Papam. Kat amin a kinadakas dito San Isidro. May maysa ti akin gapuanan. Awan sa bali, no din ni Simon. Nabilog ngamin unay. Gaputado ti kwartana. Ngamkas iti ko nakitay. Saan ngagnanayon ti kinadakas? Gaputag patingga. Kat agari ti kinasayaat kan kinaimbag. Kat sapay la ko, Ma. Tagnanayon ng ti kapya dito'y San Isidro. Italamanin nga umayak ti tituran. Tunggal umayak ti tuloy. Ni Victor ti malagit ko. Nyamita. Talaga lipat ako. Kaputa saan kaya mga iso ti para kanya. Inayat ko unay. Emjak mat kayang matagi ko. Reyna? Victor, ano tira alamidam dito eh? Amok nga da ka dito eh. Kaputawan kay Dimansyon nga. Nalagip ko dito ito, Rod. Iso ngay maya. Katidak nagbidot. Ada ka dito eh. Victor, Kumusta ka? nasaya at mat? Madlaw ti marisama. Rina. Kagura na kadipay. Huh? Saan, Victor? Saan ka kagura? Agyaman na. Awan ti ka po na kagura ka. Gaputadak kalmat tinagpasulak. Nang lulaki ni Ami. Sapay kumata na pakawan na ko ni Ami. Wan. Linipat ng ti amin. Isong awan ng ti pagdanagam. Victor, kaanan ti kalay sayo kini Ami. Ha? Hindi nagliplipatan nga awisan. Rina. Itapay na. Kablawan kang itinaragsak ka pa ng kalay sa Rina. Sorry ah. Awan tiga po nang agsalita ko, Victor. Sige, kumuna ako. Mapilain ka. Rina. Inara ko na. Amok mo kasano ti panagayat mo kanya. Kabalang ti pumatay. Gapo iti day tangayat. Ngam. Lading hita ka talaga, Rina. Pakawanan na. When?
Naaglon ko ti amin, Victor. Hindi kang tanan. Isa din ako nalakupan. Gustuhan, please. Agkalay sa kayan kini Ami. Katsapay ko matagnanayon ti kinaragsakyan ko. Agyaman na, Rina. No, idi. Kadyak maaklan ti panakaaliw ko kini Ami. Saan itan? Nalaganan ti Rina. Gaputan na aklan ko ti kinapudno. Nga isa tinangrok at iti gumilkil ayam agkurakan pungtot ko. Rina. Ulit, Victor. Naaklan ko ti Ami. Sige. Umuna ako. Nasakit. Nga masakol nga ako. Sa braso ti Marikrit na. Kapag isa ti kada kung dito'y mansyon. Adaw. Alban's Residence, hello? Ma'am Rina, sika ka dito ito'y? Wan, asino da ito'y? Dito'y police station, ma'am. Umay kayo pumakadagos dito'y. Ipapayo, delikado. Apay, anya tinapasama? Umay kayo pumakadagos dito'y, ma'am. Agawaan niyo ko, ma'am. Sige, sir. Umaya pag itamat lang. Papa! 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 Awanan, ma'am. Saan samot nga mga angas? Saan kami na bimangon dita ka man na? Kung namin no, maturog lang. Yan, saan samot nga mga angas? Papa! Apay ngay! Apay ngay! Palaasa, Papa! Bumangon kayo! Saan ka dapat ko agad kayo ipunanday? Saan ka pinapanahon kini Padre Ismael? Saan, Papa? Sige, ma'am. Yang harap ni. Awan mabalin tayo. Talaga siguro ang nagpatinggan tibiyag ni Mayor. Apay ngay, sir. Apay ngay tulog na pumusay. Panagmagyan ko na di nabaybayan ti bagina. Nalabit na saan man ang nalabangan ti marikrik na apan kakonsensya na, ma'am. Ngamin, tungkal sarita kami. Ito ti magbaga na. Makonkonsensya. Nangro na iti papatay ni Elisa, a komentarista. Kayat na kanon ti matay. Tapno malpasan ti panagtuok na, ma'am. Sobra ti panagbabawi na iti basbasol na, ma'am. Kasta ti ko na kanya. No pa'y nasakit ti pupusay na. Malagsakan akmat iti day tama. Nagbabawi ka nang iti amin abasol na. Wala. Ni, isulatan ni Padre Ismael. Adan, ma'am. Uwan. Irwarmin ni Papa dito eh. Padre Ismael, magipagladingit kami. Di mi pagarupan akas to'y matanti pagpanagan ni Senyor Simon. Uwan nga rod na nahila. Ngam, nalabit aditan tinagpatinggaan ti biyag na. Uray pa'y kaya't mingo matidog kumapay ti biyag na. Namnuditan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan maramidan mi. Padre, Agyamanak na naela. Ta itilikudan ti amin. Nasayat latta ti pagpakita yo kada kami kinimanang Rina. Aging gay ti panakatay ni Papa. Adda kayo latta magipagladladingit kada kami. si kamot lang tinag ko na. Arumbang nga ayat ti agari iti tunggal puso ti asinuman.
Kat ita, iso ti araramidan mi. Nga awan, panagin ko na. Nanay na. Amin kami ije mansyon da Victor. Kat adda ditoy. Tapno makipagladingit kada kayo kanirina. Agyaman ak unay, Nanaela. Agyaman ak. No anyaman ti mabalin ni ama itulong, Padre. Ibagam ko malaan. Awanin, Ma'am Carlota. Umdasan kada kami kin ni Manang Rina, ti pan nakipagladingit yo. Padre, Naimbag kayo, unay. saan ka di akas tati insursurong, Padre? No adda kabsat nga gladladingit, katrumbang ang makipagladingit ka man. No adda naragsak, makipagragsak ka man. Pudno. Tanda day tati panagiinayat tayo nga kakabsat kin Kristo. Kat, kaano ti pan nakaitabon ti bangkay, Padre? Inton Sabado, ma'am. Talupay nga aldaw ti orayan. Nakarain ka matgaya man manang ami. Ante tigatas mo. Si Kamat. Jakmat imbaga nga isimplaan na ka. Uray amo ka nga rudan. Isa pagserbyan ka Anya? Ni, sana. Jak kaya ti kasta. Si kakit di man. Kabaula kapag serbyan ti bagi. Bayan naklatan manang ami. Anya ay tiga po na nga agsusweldo ak ditoy. No saan kayo apagserbyan nga amo? Makamo ka, nagpilit ka. Ay na, makatuturo kak sapay. Wen taparbango na nadisimmangpat kayo kada Ma'am Carlota anak kilamay. Wan nga Rodrosa. Na yan ti katukad ti basol ni Senyor Simon. Patay. Ngamin, nataymot ta. Sakbay amay tabon ti bangkay ni Papa. Kaya't mitagyaman kada kayo amin. Anak ipagladingit kada kami kakabsat. Amin na timultulong ken amin nga imay nakilamay. Agyaman kami kada kayo. Makita mi ti kinaimbagyo kakabsat. Makasamit Gaputan na po kangon kaming iti ama kanina. Ngam adda kayo pay lagayam amang ipatpatag kada kami. Agyaman kami kakabsat. Naimbag kayo muna kada kami. Ti Diyos timang bindisyon kada kayo kakabsat. Iso timang supapat iti ayat nga adda kada kayo. Nagabay ti pansyon mamakan pa. Agpadpada ng nga awan. Manang Rina. Dodoatan, Padre. No kay kasta. Lito panta dagiti amin ang nagkurkurangan damamakan pa. Supapakan tayo ti kinasaya at dagiti tattao asinaksaktan daydi. Nasaya at day tanging bagam. Kaya't ko ti mapan iti Amerika. Nga mampanunutan ka ang kabsat ko. Ag may maisakan to. Awan to ti katulungan. Naimbag ko man nadasawang. Ngam saan matngarod ang mabanin. Kapati ka man. Noan niya laditan ti sasawang manang. Iso adyak kaya ti mapan iti Amerika. Taamok akasapulan na, Padre. Ag tinulong ka para iti pagsayatan ti simbahan. Kan aminan. Ag tinulong ta iti rancho. Kan iti asyenda. Agyaman akmat nga rod. No di nagpanawan manang Rina. Wow! Nagpintasan ti trahe di Buda manang ami. Nagpintas! Juan, napintas na talaga. Ngamne, di mo mabaling nga ipatas day tamanang. Mati ka no? Anya? Di mo lakit di pagpatas day ta. Wanan, unay kalakit din aya. Kamaudyanan na. Agkalay sa kayon ka ni Manong Victor. May sakan to nga abay. Rimpin lang Gumurat no di nakisali.
Nilando ti kapareham. Agbagay kayo adwa. Winlata ah. Ay na, kablawan kan man ang ami. Naragsak apa nagkalaysam. Agyaman na. Victor, adda kagayan dito akin nga to apasat ti mansyon. Wananti. Kaya't ko ti lumang abitang. Wan, uray siya. Paggugustok mo ti umay dito eh. Victor, sakbay ti panagkalay sayo ka ni Ami. Kaya't ko ti agsaludsod kan ka. Anya day tanti. Saan kanto nga ta nga agbabawi amang ikalay sa kan ni Ami? Ha? Apay anadamag yun day tanti. Kaya't ko laang apon kan ka. No saan kanto nga ta nga agbabawi? Santo, anti. Nasaya at nga rudno kasta. Maraksa ka na. Tatalaga anapudno ka kankwanan. Ay naami, nakapimpintas ka iti day ta wedding gown mo. Sakit, bagay mo launay day ta panang make-up daken ka. Nakapimpintas ka. Ante Ella. Ay na, dayto yan ti karagsakan aparte ti biyag mo, Ami. Ante Ella. Oo, di ka agsangit ah. Madadaal ti make-up mo. Unay kan aya. Maragsa ka naglangamin, Ante Ella. Ngamin, ipatpatid naklata. Kat sikat iti tumakder nga ina, iti day tirakan na isa. Wen ah, kaasino ko mapahingay? Agyaman na, Ante Ella. Ala, saan kan nga aglo akasta? Gusto, no eh? Ante. Kasta ah, umisam ka. No nakasagana kan, rumartan dito eh. Agur-ura yung ti pagluganan ta nga agturong ijay simbaan. Ay naami, ing grande ti kalay sayo kan ni Victor. Imunan da Victor ijay, kat agur-uray dan kan ka. Kablaawan kayo adto, Ami. Victor, naragsak ka pa nagkalay sa'yo. Agyaman kami Rina. Agyaman kami Rina. Oh, awatin niyo day ti regalo kada kayo itakalay sa'yo. Ha? Sana rin ba nga naggastos ka pa, Rina? Regalot day ta kada kayo. Sabay ko mata magustuhan niyo. Ori na iha, at kakakayag dito. Umay ka iha. Mapantay ti day dya alamisaan. Nairanta day dya, o para kada kayo kada Padre Ismael. Sige, Rina. Sumurot kan kini mama. Sige. Agyaman kami iti day ti asagot mo, Rina. Awan anyaman na, Ami. Ayan damang ansong kan lang do. Apa adjak ida makita. Kuna ni Rosa, at dada at tumultulong nga agisagsagana iti makay. Nang runakat ado ti tao. Kastagayam. Mayatana kinilang do. Namin, napudno agayam. Sapay ko ma, tamakasarak to mat iti babaya para kinukuana. Wen, day tama ti imbaga kankwana. Sipod kinaubing tayo. Napudno nagayam. Ngaging gay ta. Nga waray, amok aging mura iti kanyak. Gapo iti panagladladingit mo. Mawatak nilang do. Ket agyaman na. Takas kinirina. Naaklon na asika, ket talaga para kanyak. Nagbiit ti panaglapas ti tawan. Ita, eleksyon gaya man. Wen nga rod, mama. Panagbubutos to gaya man. Asinun to nga ti agbalin ang mayor dito'y ili tayo, iho. Sapay ko mata, di mapagtalkan. Idi si bibiyag pa, idi iti papam. Plano na talaga ti agtaray iti kinamayor. Gaputa kayat na alabanan ni Simon.
Ngamit at awanan. Saanan ang atungpal. Mama, Akuray ka. Wan. Apay kit din asaan? tiyan niya, Mama. Siya. Siya kun ti mangituloy iti tarig ka kay ni Papam. Anya? Tumapog kayo iti politika? Saan adakas, iho? Nga, Mama. Wan, iho. Sagana akon itapay laang. Ituloy ko ti kayat idi ni Papam ang mapasama. Mama, Sa bagay, iti agdama na anayas ti San Isidro. Awanan ti kinadakas ang mapaspasamak. Ngam kayat kung agtultuloy kumadayta, iho. Iso apadasak man ti lumaban iti kinamayor. Maawatan dak kuma. Kaya't ko nga ituloy ti tarig agay day di Rodrigo asaan anatungpal. Gaputawan batan. Sige, ma'am. Adakan ka dayta. Ada kami lata sumuporta, mama. awan mabalin ko no dayta talaga ti kayat yung Mama. Nasayat matimotibo yun. Iso nga awan dakes na. Ado ka din dagiti ubing nga isurom manang Rina? Wan, Padre. Kay kayat datag dungdungag iti istorya may papan kan Jesus. Kasta ka din? Maay-ayat anak, Padre. Nangro na tay anak da Victor kan ami-ani mayon. Talo pa laang titawad na. Ngam kunam na numaaw-awatan na talaga tis istorya. Kasta ka din? Wan, Padre. No isurok ida iti kanta. Agkantamat. Nga oray sabsabalit ibagbagana. Nakaay-ayat. Nasayaat no kasta manang. Oh, kat kabay lang nga isurong dagiti ubing? Wan, adamat dagiti padak akatulungam iti simbaan. Dagiti bapalasang. Nasayaat nga rod no kasta. Kan, adapay panggap ko, Padre. Anya dayta? Saan lang kumaadagiti ub-ubing ti isurumi? Agraman dagiti teenager. Iti kasnan, makasursuro damat. Ngamin, iti panawan ni Papa iti kinamayor. Ado dagiti teenager ana isungsong iti droga, kas kada marihuana. Wen, pudno dayta manang. Iso nga itan, babaan ti buklek a grupo ti agtutubo diti simbaan, mabalbaliwan da. Ni Apo Diyos ni mang bendisyon iti dayta a planom. Manang Rina. Makabadnog at talaga ti sumang apiti na iti abantay, Victor. Yam, awan ang yaman na. Gaputa mapang aranak man. Yamin, ado ti makita nga orkidya. Wan ami. Idi ubingak pa lang. Kanayon kami idi nga umay dito kini Mama. Ket umululi ka dagiti kay kayo. Tapno mangalak iti orkidya. Padak ni mama anasam iti orkidya. Kayat ko ti agurno. Gaputa adda kayat ko nga aramidan. Kaya't mo ti aglako iti orkidya? Wan, napintas day ta ang negosyo para kanya. Diyak kayat ti adda latan iti mansyon nga agur uray latan iti edad mo a kwarta. Ano niya? Di kayat ko. Uri adda iti mansyon. Adda lata pa ka kumikumak. Malaksid iti anak ta. O sige, no dayta ti kayat mo. Ala, rugyaman ti umuli iti kayo. Tamangala ka iti orkidya. Wen, nalakala dayta. Ha? Anya day dyan nga uni? Dagiti manin agtartari kayo. Ay, mas dawak. Taging ga ita. Di da sumarden. Idin to ta maiparit met. Lukas talatan. Amangan numakalbo amin ng abantay. Kas itiray ti bantay nga ayan ta. Namsak iti kay kayo. Ngam amangan nukala ato amapukaw da. Awan tumat kan ti orkidya. Sana mabali na mapasamak dayta. Masapol ang mapasardang dayta pa nagpukpukan da iti kayo. Dayta pa iti may sa aparikot, Victor. Idi pa'y lang si bibiyag ni Papam at inubngarnan dayta. Di may papaan iti panagpukan da iti kay kayo. Isumot lagayam. Anak albon dagiti daduma abantay Mama. Tanabayag na nagpukpukan. Waniho, kinapudno na.
Tinasarita idi ni Papam ni Simon. Nga agdama a mayor idi. Ngam nakapungtot na ito'y. Saan kano atila pakibibiangan na? At ibiyag na kanulatan tibiangan na. Ano niya? Ngam aging ka ita. At dapay laang na ita a panagpukan. Madadaal ton ti kinangayat ti nakaparsuaan. No agtultuloy ti panagpukan da iti kayo, mama. Talaga ah. Dahit apay ti maysa nga asikaswag. No siyak to ti mga pa. Sapay kuma tagbaligi ang iho. Kung nagkakampanya gaya man, kat damag ko amay sa ni Ma'am Carlota nga agtaray ti kinamayor manong Victor. Wan padre, uray di mi kayat, agpilit lang tamat. Nasayat magkiti ti motibo na para itiili na. Iso binaybayan min, suportaram nilangan. Saan na dakes, awan parikot iti dayta. Wan gayan. Nagdakalan ti nagbaliwan ti simbahan, padre. No idi, nakataltal na. Itakad, adon ti ubing anaariwawa. May sabitan ti anak ni kini ami. Wen manong Victor, dagiti ubing isusuro ni Manang Rina. Iso daytan ti pagkakumikuman na ita. Ti mangisuro ka dagiti ubing, iti may papankin ni Jesus. Nasayat lawan na dayta, padre. Makitak ti bunga ti kinagagit na. Umadadon dagitag tutubo dito simbahan. Iso nga ita, adamot ti makuna ang ministry titong kagrupo. Kastagayan, padre. Kat di anak yukin ni Ami, sigurado nga intong tumakal, may santumot ako makanta dito simbahan. Kaputa, agkan kanta na tamot nga oray sana makabalikas. Pakaragsakak dayta, padre. Sige, padre. Lagi jayan da ami kanti anak ni. Umay kula ida sukunan, agawid kami. Sige, Manong Victor. Agkikita tayo to intong Domingo. Wag papagayam. Wano kakailyak ida dito'y barangay Damortis. Amin nga'y bagak kada kayo, tugpalag. Mangipaayak iti scholarship kadag iti ubing ngagtarigagay nga agadal. Ngam saan da kabailan, gapo iti kinarigat ti biyak. Mga pakatman kan saan kakabsat, tungpalat timbaka. Gapo ta pagsayatan dagiti ubing tikit kitaat. Kitataak ita, takayat ko akid dawan ti suportayo. Nainton panagkurit iti balota, saan nyo aliplipatan tinagan ko. Carlota Rodrigo para iti mayor. At yaman akunay kada kayo kakapsat. Amang ano kasapulan nga ginana kayo pa'y mama. Madlaw na banlo kayo iti panagkampanya yo. Saan iho? Adu pa'y ti kayat ko ang makasarita at tao. Masapol asa anak nga agsardeng nga agkampanya. Nang runa tamanulaangan nga aldaw kat butusan. Sige, makamo kaya mama. Sumurot kami latang iti sabi naman ang kayat yung pagturungan, mama. Adya ba nakiha? O sige iho, mapantayo mo't ita ije kasantulan. Wan mama. Ado ti mang suporta kini Doña Carlota dito'y kamanggaan, padre. Wen Manang Rina. Uri iji asyenda. Amin da ijay, kit ni Doña Carlota ti ibutos danto iti kinamayor. Amamutang aminin ni Ma'am Carlota na imbag atao kan maka-Diyos. Uray siya, isan tumot ti ibutos ko. May saak mat amang suportakan ko, ana. Una, amin tayo, iso ti ibutos tayo. Iti kasta, isunto ti mga bak, kat ad dapay asumaya at tiili tayo. Padre. Talo da kandidato iti kinamayor. No pe kasta, ikarkararag tayo iti Diyos. Nga iso ti agtignay para dito'y ili tayo as San Isidro. Iti na iti aguntaway, ingkang ipakaamo na sino tinangabak iti kinamayor. Kaya tado piputos na, awan sa bali no saan ani Carlota Quintero. Ipahay ni matigablang ikan ka, madam. Nangabak kayon. Oh, agyaman ak iti Diyos.
Iho, agpapartiak dito mansyon. Kat maawis amin at taga-asyenda. Kanda kiti mayat ang makipagragragsak kada tayo. Kablawan kayo manin, mama. Natumpal ti tarigagay mo. Titarigagay day ti papam nga impatungpal ko, iho. Ket sapay la ko ma, tamadaran nyo dagiti panubok iti politika. Ado kayo amang suporta kanyak, iho. Si kalaunay. Uwan, mama. Napintas ti plano. Nasaya at ti motibok iti San Isidro. Gapo iti dayta ang motibo yo. Namnamag ti baligi iti plano yo, mama. Si kaitan ti hepe iti daytoy nga ili, sir. Nadamdamag ko, ti may papankan ka. Kat nasayaat ka a tao. Agyamanak, Ma'am Carlota. Namnaman ti kinapudnok iti serbisyo. Agyamanak, hepe. Kayat ko nga amin abalay pagliwliwaan diti San Isidro. Dagiti ayan, dagiti babae aman nala iti tunggal rabi. Kan aminan asan ang nasaya at nga ay uyang dagiti amin nga agtutubo kat maisaran. Wen Mayora. Kayat ko ang maisara dagita ang negosyo da. Nga masukataan iti nasaysaya at apagsapulan. Kat nainteresado da, umasidagdala ang kanya. Wen Mayora. Kan kastamat arumbang laeng ang alerto kayo. Anasikap kayo. Sikapan nyo dagiti mangisarsarak iti droga dito'y ili tayo. Kat diyo ipalupos nga isuda ti agbaligi dito'y. Tadyak kayat ang madadaol ti masakbayan dagiti agtutubo. Wano ti biyagda. Matungpal, Mayora. Agtitinulong tayo iti dayta abanag. Dayjay ti helikopter, padre. Napanan. Talagang ipamuspusan ni Ma'am Carlota ti pagsayaatan ti ili. Nagbayag anagampayag ti helikopter iti kabambantayan. Kitkitaan da, nga amangan no adda manin nagmulmula iti marihuana. Uy, Manang Rina. Sapay ko ma, tagtultulo yan asumaya at ti ili tayo. Aking gaita, adupay lang ti orkidya ang maala diti abantay, Victor. Wen, pud na dayta. Nagduduma ti Maris da. Victor, ada ka di mangnag mo at chinso? Awan. Oray siya. Awan. Kaya't nasawan. Talaga, ngayon pasardang ni mama ti panagtruso. Wenami. Ket na pay, ang dagiti nakalbo abantay. Mamulani ti kay kayo. Kasukat dagiti napukpukan. Nasaya at launay. Agbaligi ni mama iti amin na kanwat na. Taado tayo amang suporta kinkwana. Agtitinulong ka. Kaya't kumanin niya istoryaan ti may papani ti Daydi Elizabeth akabsat mi kin ni Manang Rina kakabsat. Asipod ubing binilbilin Daydi Apong Sela nga iso tinang padakkel ken kuana. Binilbilin na kadagiti nasayaat nga aramin. May papan iti panagpakumbaba. Panagrespeto iti pada a tao ken ti may papan iti ayat. Ngem ti pakalidayak unay. Isu ti saan a panagtungpal Daydi Elizabeth kadagiti bilbilin. Nagari ti gura ken pungtot iti puso na. Ket isu tinangiduron ken kuana ken ni patay. Agbalin ko mga ehemplo daytoy kada tayo amin kakabsat. Ket ti kangrunaan abilin Daydi Apong Sela iti Daydi Elizabeth. Isu ti maikanem abilin. Di ka pumatay. Isu dayta ti maikanem abilin na iti Daydi Elizabeth. Nga ita inakmanen yadal kada kayo. Aringbawan kuma ti ayat, ti gura ken pungtot. Tapno ti ili tayo, agtultuloy, ti panagari ti kapya. Ti Diyos kuma, ti mangbindisyon iti ili tayo a San Isidro.
Agbyag ti ili a San Isidro. Agari ti linak ken kapya. Agbyag ti San Isidro. Ma'am Carlota, nasaya atin ti ili tayo. Kaputas si ka itan ti mayora. Ti Diyos ko matimang tulong ken ka. Tapno agtultuloy ti kinagagat mo amang ituray iti ili tayo. Babaan ti tulong mo, Padre. Ipanangiduyakyak mo iti Kristyanismo. Wano ti may papan iti Diyos. Kadakkel a tulong iti ili tayo. Dahil tataakam ko dito San Isidro Mayora. Ti agsirbi iti tattao. Maiga po iti Diyos. Agtitinulong tayo, Padre. Tapno agtultuloy ti kinaragsak iti San Isidro. Agbiag ti ili a San Isidro Mayora. Agbihag, Padre. Awon gayam, adapaskan ang maangay iti munisipyo. Katamin at taga San Isidro, maawis a dumaray. Kang runaan kan ka, Padre. Gapo, tamang misa ka, sakbay tipaskan. Madaydayaw ti Diyos iti daytaabanan. Mayora. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen pay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.